IRCS Karbi Anglong Aropen Umcheret English LP School along Health Camp Kapadopon. Borjan MSc Long Kitimung Peruya Tiachili Keron. CPIML Pen Perangkia Mai Kepha. Kardom Leli Karbi Primetime News along pen Samidrumi BP. Nunarjik Tha Birtangton pen. Paikuni ni Pai Cricket Home Arni Anarlo Por Pai Krania Por pen. Number 5 Rongkang Constituency Arlo Umcheret English LP School Ahemalong Indian Red Cross Society Karbi Anglong Aropen Chapatir Piponsi Kenangsot Asonson Ahormu Keron Ponasai Kedengasai Padu. IRCS Karbi Anglong Aropen Kerap Kepajer Pon Along Aulihi Sorpo Aman Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay Number 5 Rongkang Constituency BJP Monal Committee Amai Phu Prodip Rongpi Lapen Ari Sangho Tum Chetong Dunsi Indian Red Cross Society Karbi Anglong Aroa Kongchun Bang Borsing Pangcho Dunmai Phu Sitaram Dorji Klembang Phu Bangpi Monica NTP Julie Tisopi Anand Bay Lapen Dhiraj Pangcho Atum Keklem Kedam Cepaduk Ponsi Umcharat Ahavar Aradaphan Kasu Harlung Peri Lapen Doai Haihui Ron Pacher Ponsi Mesen Pen Sayamo Pachun Ponlo Card News Channel Aperangke Robin Bay Pen Abirta. Paikuni ni Pai Cricket Home Arni Ada Por Pai Kresia Por Malom Borjan MSc Long Kitimung Ahemalong Perui Athea Chili Radatumapan Keron Padu Perui Athea Chili Keron Pon Asayalong Borjan MSc Long Kitimung Along VDC Chairman Philip Teron VDC Member Doloi Kroatum Cherap Chetodun Labangso Amayalong Asonson Keklem Kedam Pon Mate Chotiki Aputak Chetan Chemum Padopon Pen Mesen Ing Samjin Pen Pachun Pon CPIML Liberation Hills Party Pen Paikuni ni Pai Cricket Home Arni Dipurong Sapia Long Perangkia Mai Pa Pen Non Hedjong Asong Amepi Kapajud Alam Songja Atum Pachatak Pon CPIML Liberation Hills Party Pen Non Hedjong Dipurong Sapia Long Song Amai Pi Padosi Song Asarti Tapon 2 Mai Pialong Song Cricket Home Alam Rai Dengsi Arpu Chalar 2 Akimi CPIML Liberation Hills Party Along Pratima Inghipi Selawar Bay Laitan Ingleng, Amlong Ingti, Sira Bepi, Ranjit Kramsa, Robi Kumar Pangcho Haihui Abangpo Abang Piapan Ingwai 2, CPIML Asong Japo Rubul Sharma, MP Warim Jainta Rong Pipen Chenglok Penangan Song Asong Jatum Chetong Pusi Perangkea Mayalong, Song Jatum Perangkea Pan Tan Pachini. Santipur Borpothar Police Station Angkang Paikuni ni Pai Cricket Home Arni Police Atum Aredeng Honte Meme Kanghua Motor Kenebdun Paikuni ni Pai Cricket Home Arni Kangsam Por Pai Plia Por Malom Japralangso Dawar Plika Chetok Along Honte Meme Kanghua Motor Kenebdun Long a motora number DD34A8236 Nonamat Clardak Abirta Kelong Ponchia Pan Santipur Borpothar Police Station along Ponsi Karju Patertok Ponbomlang Non malom so por pan dihina parman Birta Mointon Ponik Senang. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited.
Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo phi puthot birta along wangthulo Dilai KSA branch pen Phaikoni Niphai Kregethom Arni Dilai State Dispensary along Samili Singnarpi Osochu Pathia Hot ki thilot alam pen Dilai Thana Ausia Phan epak pinpur alo pachir Phaikoni Niphai Circap Arni Oso Mangke Pathek Japan Samili Singnarpi Dilai State Dispensary along Amen Chithap Damlo Boda Dr. Nitel Chandro Day Kepang Krejok Osochu Pathia Bang Piapran Damnang Juilo Dilai KSA tumla sola maputhak ke kamke pasopen Dilai Thana Osia Phan epak penpur alo pajersi Samili Singnarpi Kithialam Tarlip Nangji Lapen Arpu pen kachepang right a doctor upon Ingnang Nangji Pusi Kehang Pado Apran Kidam Joy Hema Sora Phan Thin Rap Nangji Puta penpur alo long kejong Pado Dilai KSA branch pen Dilai Thana an Armu Jejeng Ponsi Dilai Thana Osia Phan epak penpur alo pajerpon KSA Songja atum dilailong rakya hormu kicho lapen kejora tumaphan keton kelang hin pen kelang pasodak nang jiputa pinpura lolong mangponthu Pinilitum kadakilai KSA head branch ma pinilitum dilai Harvard pen yupuan kiposi pinilitum labang so la pusona mai pangblang kok malai kedam tang dilai state dispensary along kedam tang tarik sirkep ada frang budget truck apol along inut long kiram hanse puarong along inut kiduk pek ahema sopi kusumar chupathe ajok alang litum labang so pan pilthe pache ya phan pek alang litum labang so pilthe pache phan bilai state dispensary long sipon pen doctor nurse atum alang litum han kelang pangkhri ajok alang litum also la pen asar pi alang litum adim long mat acham dam julu laso puthak sini litum pi dilai kes head branch pen litum pati pi konar jela bangso kang sai litum ahok kang sai long nang yi kwa jok sini litum pi dilai kes head branch je pati pi bonsi dilai police station longan litum alang litum han kiprap jin be la bangso kang sai kipari tarlip ki ban sini litum memorandum ki paji dam lo la pen kopi litum Karbin Autonomous Council medical in charge paname litum alang li phan kopi ki papi phan si memorandum long jongdu la pen thu la bangso memorandum long ki jongdu la ki litum
anti drugs lapen ini labangso samili singer pi afan ahok akang sai longi pu labangso pathai nili dum nimaram non jongnung lo asola dak son thom khyang do prabjin ben samili singer pi afan ahok akang sai long nang ji lapen prabjin ben Karbilang Autonomous Council pen medical in charge alangli labangso kisung dipo a family dum han prabjin ben alang dum council ben kerap kipa ji nai bi dum dak jongnung lo lapen prabjin ben di license dispensary long nurse apma fan made ansi se nurse aphai papa tinang jam similito West Karbi Anglong Kheronia Hawar Kopili College along Phaikuni Krisi Arni Pen Ninia Jaime Karbi Alamet Lapen Lamtang Aputak Bidisore Chepare Amai Paplang Pon Kheroni Karbi Lamet Amai Aropen Tirikam Amai Karchak Ajay Meglong Karbi Alamet Lapen Lamtang Kapaching Tour Kirim Kibi Lapen Kapangchu Jiapan Chithan Chepare Pon Karbi Lamet Amai Pu Suren Kramsa Bidisar Korsing Teron Lapen Kheronia Hawar Alamet Potum Kachipadi Amailong Chitongdun Lapen Kheronia Long Kido Kabochia Radapan Karbi Alam Kapachan Angrualong Kachitudun Japan Towar Chulang Pini Karbi Primetime News abang kalapon si Kang Tonpon Iglo lang ikom ta Card News Channel Domi Thakme Kurwang 2